Somebody do that as well. I think he's gonna be streaming today as well. I think he is already streaming, so then I probably know where I'm gonna raid out later. Yeah, very mild chat, very mild. I would expect a little bit more action. A little bit more action. Stop! Tento boj stratil svoj náboj. Wow. Hey HBA, welcome in. How are you doing? If you are not here, right? You could come at least for one day. There is this for 3 days, I guess. Quite interesting stuff happening at least. And then we can go still through the town and there is markets and stuff. So. Vy ste začali byť hladní, čo môj pane? Začínate si všímať do kamery, že čo? Ale beriem to ako fat shaming. Ako poviete, môj pane, neviem, čo to znamená. Že si robíš srandu z tučník. To by som si nikdy nedovolil, vaša majestátnosť. Dobre, nastupuje Koleslav číslo 1, ktorý vyzerá byť mŕtvý, a Leoslav číslo 1, ktorý vyzerá byť živý. Ale v pozadí to vyzerá naozaj zaujímavé, vyzerá, že Stojan úplne akože umrel. Yeah, these two this is gonna be very mild. To sa Stojanovi stáva, to už je prirodzené. Dobre. Je to vekom. Bojovníci sú pripravení, rozhodcovia sú pripravení. Boj! Koleslav, nedaj sa! Nedaj sa! Si malý, ale šikovný! Zvoní to viac ako zvoní dneska ráno na omši. I think he hit the helmet, right? To bolo pekné, to bolo veľmi pekné. Stop! No deti, kto bol lepší, Šalát alebo Lev? Šalát! Víťazom je Levoslav! This one won. Not bad, not bad. I'm curious, like, who is gonna win, like, completely. This is what I like to see. They actually drink from. Môj pane, koľko bojovníkov má ešte bojovať? You see in the background, Ja som už dávno stratený, ale vidím s flowom. they're having like a little pots and they are drinking from that, right? That's nice. You see? Čiže teraz pôjde bojovať Bojimír and they actually versus Koleslav. take care of the fighters. Koleslav, There. stálo ti to za to? Stálo ti to, ten šikovnejší. Stálo ti to za to? Ešte nie je v tom veku. Bojimír versus Koleslav. To je Bojimír, to je Koleslav. Dobre. By the way, the lady is like quite close, to be honest. A teraz všetko vyzerá byť pripravené. Už sme skoro vo finále. Yeah, almost. Takže 3, almost finale. 2, 1. Boj! Koleslav, hoď ho o zem, neboj sa. Použij, že máš špicatú prilbu. Je to zbraň. Ale nie do zachytávania zásahov. Je to prilba, nie bleskozvod. Yeah, they are making fun of them, of course, with the commentary. Koleslav, ponáhľaj sa. Stojí Stojan a Koleslav ku zemi zahalí. Stop. Koleslav naozaj Yeah, like they don't have the same lepšie nemohol. yeah, the same size of the shield, so I guess that's always a little bit Koho najviac ľúbite? of that advantage, I would say, right? Mária, stále. Yeah, the kids like Super Mario. Super Mario is this one. Volá, čo This robíš blue zle. one. Ale Stojan nám krásne Blue and red, ukazuje, like hej, sort of takého like Super Mario. mamuta, ktorý sa balí z vyhnutiu. Áno, môj pane, on to už asi dneska neprežije. Nedá to, neverím tomu.
Dobre, bojovníci sú pripravení, rozhodcovia sú pomaly v tempe. Hodinky sú pripravené. Dobre, 3, 2, 1, boj! Stop! Maybe he hit him a little bit too much, right? No dobre, hýbaj. Teraz im kúpime kúsok času, aby si mohli oddychnúť. Samozrejme. Samozrejme, Aj máme tam. poleno. No môj pane, mali ste ho v tábore. A priniesol ho niečo? So now it's gonna be the last one, but they wanna rest for a little bit. So they're gonna fill the time with something. Že ideme háziť polenom? Kuchyňa, mohli by ste nám doniesť to poleno? Ešte žije? To asi takto nefunguje, nás to nepočúvajú. Yeah, it's really warm here, man. Dobre, I'm môj thinking knieža, pokiaľ maybe nájdete poleno, mám maybe taký I nápad, find a máme tam jedno different, také oblé, najhoršom. spot to Tak by sme see it poprosili from, right? dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli zúčastniť. Ty? Dobre, to si tu ale nehaj, ešte sa budeš musieť vrátiť na finále. Tuto všetci dobrovoľníci, dáme maximum počet ale 20 a nie všetko deti. Nie všetko deti, poprosím. 10 detí, ktoré No, budú okay, prvé so- pri kniežati. Rip, we are back. Was there a rip? Was there no signal? Ale ustali ste Might to, môj pane, might happen ale to here ich and 10 there. nemáte. Tuto jedno dieťa stratilo zub. Bez rady. Porátaš ich, alebo? Došlo poleno, výborne. Došlo drevo. No dobre, No dobre, už ma nemusíte držať. Vytvorme teda jeden oných z Now I think they're gonna like throw the log or something like that. But I'm gonna really. ale ešte keby ste sa našli aspoň dvaja dospelí, prídite, Áno. príďte, alebo aj viacerí, ale nech to není len o tých deťoch, to nebude taká sranda. Keď sa tu cítia veľkí chlapi byť, prídite. Stojte tam, kde ste boli. Radu. Poradovník. Chad, let's go from a different angle a little bit. 12, 13, dobre, že tam. Let's go from somewhere down here for a change. Aspoň vidíte, I feel like it's No ale videl ste poleno? it's too much of a sitting on one spot. Výborne. Kde? dobre. Even from here it's not bad. Keby nám Skopjov spravil, dával pozor, kam poleno dole. Chápeme, pravidlá sú jednoduché všetci. Každý hodí polenom, rozhodca označí bod, tým, že bodne do zeme na tom mieste. I'm hoping we're gonna have a Najďalej poleno good signal. vyhráva. Pokiaľ má vrchný rozhodca čas, ten by sa tiež mohol posunúť úplne nakoniec. Ja robím čiaru, tým podaj poleno. Áno. Ale From somewhere here it could be quite interesting to see, Chad. Dospelí ako deti, lebo tie deti väčšinou si nevšimnú, aké je to poleno. No ty si zavolal deti, takže. Nezavolal úplne. Ja by som to naznačil. No dobre. Si istá, že chceš prebrať toto The poleno? last fight we were gonna see with the view of the castle. How about that? Nie. I think that's not a bad idea. No dobre, drží ho a teraz ho hodí. Hoď ho. Poďme. Poď! Super! Veľký potles! Nie. Výborne. We're gonna definitely get over here a little bit.
There's still quite a lot of people going up and down a little bit. We're gonna do like a little circle before they continue. It should be like 5 minutes or so. So I just don't want to sit there for like 5 more minutes. So I'm like, let's go. Let's go move a little bit, make some steps and stuff. I'm thinking to take this road again, Chad. Not this one down, but up here. By the way, I feel like I was sitting in like an ant on like an ant place. There was quite a lot of ants scattered around. So by the way, it looks like it might be a little bit of a shower or something. I'm hoping not. Like it might be from the warmth. Might be from the warmth, right? But yeah, we still go there for the final fight, but they rest for like 5-10 minutes. So I wanna go a little bit around just so I don't sit on one spot. Then we get there. We check the last fight. By the way, it was already like 40 minutes. That's quite a lot of fighting. I was thinking it's gonna be only for like half an hour, so it's not bad. So yeah, and I wanted to. The title says exploring. Does this mean we will exploring your mind or body? Good question, Ziggy. I guess we will gonna explore the festival. By the way, I'm getting a little bit hungry. You think they have like pizza slices here? I don't think so. I don't think we'll get pizza slices here. Yeah, the sun is now very harsh, so yeah, I didn't mention it before, chat, but after the stream I have basically like a fixed amount of hours that I want to stream today, because after the stream I want to visit the father. He's in hospital. He's all good, but he must be there for a few days, so they check on him and stuff. So we're gonna have like a fixed amount of hours today. It's not gonna be a 4-hour stream or something like that, because yeah, I still have to catch the hours when I can go visit. Yeah, the fights are quite fun. I'm just hoping that it's gonna be more fun as there is gonna be this final one, and I hope it's gonna be more than 30 seconds. Yeah, it's Big Dave, thanks. So yeah, I have sort of like, not gonna lie, I have sort of like my mind a little bit somewhere else as well. Maybe you could feel it today, but yeah, nothing's like extra bad, like on my nose. So you know, we are just yeah, they're just having a check on him if everything's good, and then he's gonna go home. So aby ste vedeli, to dieťa, ktoré hodilo poleno najkratšie, tak to budeme používať, keď budú dospelí hádzať, tak to dieťa budeme používať miesto polena. Myslím, že som to mal povedať na začiatku. Okay, mom is over there still. Should I already go and sit down there? So. Maybe yes. Let's go there. Let's go back to mom. Wow! Toto si aj potleč zaslúži, to bolo fakt, že wow! No.
to nemajte len taký premrštený názor. Okay, I think they are just throwing a lock. Yeah, they are just throwing a lock. Veľmi chat. pekne. Cez boisko sa nebehá, čo keď tam je zakopaný bojovník. Do tých decegov proti. Ja by som dal do boku. Za každé jedno dieťa sú body naviac. I'm gonna try have something to drink. Yeah, I'm still taking this with me all the time, so I should drink a little more. Nepodrží za chvíľu. A nechytaj tlačítka, len tak. Pekne. No ako vidím, deti sa nám konečne míňajú. Poprosím všetkých dospelých, ktorí budú hádzať ruky hore. Detského šampióna. Áno, áno. Detský šampión s Ivom. Prehodil. Tam bol 10 cm, akože. On chudí s tým 10 cm dostop do svete. Takže, ako sa volá? Tomáš. Chyba. Na minútu môžeš podržať moje žezlo. Dámy a páni, detský šampión v hode polnom Pribylova Nitrova 2024. Veľký potlesk. Now I think they're gonna throw logs like normal, like you know. Veľmi dobre. Ale ty. And then Takže there's teraz gonna be the chlapi. final fight. Tu ide do tuhého. Tam je... Tam hodil najlepšie dieťa. Dúfame, že hodíš ďalej aspoň ako to. I'm hoping he's not gonna. Ale keď to napere do detek, tak to je pivo zdarma. Lebo to bude divácky vďačný moment. Deti, ale naozaj tu na teraz nestojte, jak tam lieta to poleno, hlavne ty chlapec v čiernom. Poď tu hore, poď. Nikdy nevieš, kde to skončí. Vidíme miesto prvého zásahu. Je to tam? Nebol to ešte kus ďalej? Dobre. Marek Bakaj, najväčší nitriansky brakdáč. Je to tak. Ale nemôžeme Yeah, I would actually eat something, chat. But probably when I'm gonna be at the hospital, I'm gonna buy something there or on the way there. Čo hľadáš? Môj páne, myslím si, že vytiahne meter. Výborne, odmeraj to. Skús potom dieťa. So Zohol sa ti. now I'm curious if Nedrží ti they, už rovný. now I'm curious if they are gonna if somebody's gonna Pohodne. throw more than like further than there, and then it's gonna be the last fight, 3 metre posunúť the bližšie. final fight. So I just wait for that. Takže deti, tady sa bude lítať akože ťažké implementy. Poď ešte bokom, lebo jemu to vypadne z ruky, on vyzerá šikovný, ale není moc. On je insta hviezda. Aha. Ale pozrime sa na to. Yeah, that wasn't as far, chat. Chýbalo nám 2 stopy. Kus, no jasné. Ale je to divácky vďačné. Ale keď to hodí do dieťaťa, tak naozaj ako vyradzujeme. Ako? Kus. Bohužiaľ, to bolo reči, ale odchádzam v hanbe. Veľký potlesk. Yeah, that was. He was trying to even get a little bit more speed and failed, right? Lebo podľa nosa poznáš kosa. Naozaj by si to mohol, nenechaj sa prehovárať. Edik Pribylov. Tati, pozri. Tati, nebudú matky, povedzme. Moje knieža chcú vám tam hádzať a nepozeráte sa na nich. Pekne. Rozrýpali sme to. That was sort of the same almost, or To the máme ty same, I vole would say. taj. To je normálne remíza. To vyzerá na rozstrel.
vidíme tu rôzne variácie na priamy vrch, spin, všetko možné. A prvý prelom! Pekne. Okay, I didn't see this one, Chad. I'm gonna check it at home. I was reading, Chad. I was reading the message from Nikto. Tati, I missed it. poď. Jo, tatino ide potom. Ale toto bol akože vážny pokus, ale myslím, že nám tam niekoľko centimetrov chýbalo. Je to tak? Je to tak. Now my phone is getting discharged really quickly Tatino today, znamená, sa Chad. odčúrava postupne. Gepard! Dámy a Do you páni, want to post the Gepard! link or not? I can still give you one more. Poďme, deti, toto si vyžaduje One more permit. skandovanie. If you wanna Gepard, send it now. Gepard, Gepard. Ej! Tak toto bol iba Gerard Depardieu. Tatino, ktorý sa normálne v civilnom živote volá Jožko! Jožko, toto. Svorat? Svorat. Tak toto akože nesmíš very svorat. cool, Chad. I don't like that. Mal si veľký hype? No, Tatino! No tak! Ej! Dobre. Naozaj, keby nebolo akože pozbudzovanie otcinov. Si aj ty Tatino? We still wait for the Koľky last ostávajú? fight, Máme tu Chad, right? posledného Tatina, myslím, ktorý to vyskúša. Dobre, takže Rastislav. Tak sa volal môj strýko. Synovec? Čo mi to bol? Moje pane, to si spomeniete. This one looks like he could do Dnes ste sedeli v archeologickej kaviarni. quite a lot. Vyskúšame to, Rastislav. Not bad. Ja neviem, teraz čiarový rozhodca. Only posted here only if we Nie? potential some of these videos. Nebolo viacej, Rastislav mal o niečo menší bod. Yeah. Čiže víťazom bude? But Či ešte niekto hádže? if you don't mention us Myslím, že there, to then díváme, takže v tom Ja. prípade Svorat to nesvoral, takže Svorat je naozaj víťazom a tu už vidíme valiť sa ako takú gulu šťastia našu nositeľku výhry. Tatino, teraz neolituješ, že si zapojil. Čo? No? Máme tu krásnu výhru od ovocinára Hrehora, zlatá medaila. Vidíme to, letná noc, takže to je na dnes večer. Gratulujeme, víťaz Jozef Polenom, Tribinova Nitrava 2024. Ďakujem. No, a teraz vrchný rozhodca by sme mali prísť k tomu finálnemu duelu, že? Ide finálny zápas a hneď som tvoj. you know what is funny, Chad? Now I try to search for Bojmír a Levoslav, Nitra for the name of this town that I na have in the finálu. title, and the stream is not showing up. So so how much about discoverability, right? It's a little bit of a bummer. I didn't expect that. But there is actually, I was actually checking. See, and literally nothing showed up. Turnaja na Tribinovej Nitrave 2024. Bojmír! Only some channels that have literally nothing to do with this town. Right? On je naozaj nebojmír v skutočnosti, lebo sa nebojí toho. Very weird, very weird. Jediné, čo sa bojí, je svoja frajerka. Bojmír nebojácný. Lebo má dobré srdce. A Levoslav. Yeah, now there is the final fight, chat. Lebo u neho stále Finally. dve mozgové bunky, Let's ktoré go. by túto funkciu umožňovali. Final fight. Takže páni, chceme nečistý, ale divácky vďačný boj, jej. To bude naozaj prevaha všetkých Final preváh. fight, chat. Let's Si go. dali rukavicu kvôli tomu. Ja im mám čítať medzi riadkami, ďakujem. Dobre, Bojmír! zostáva 30 sekúnd.
Dobre. 30 sekúnd mieru a po nej 30 sekúnd Only spazy. 30 seconds. I was thinking that the final is gonna be like 1 Bojmír! minute. Bojovníci pripravení, rozhodcovia pripravení, hodiny pripravení. 3, 2, 1, boj! The final fire chat. Bojmír! Ile dokážeš? Ja ti verím! No, to bolo pekné. Vyukávajú. Deti, poďme, kto vyhrá? Naozaj sa neviem rozhodnúť v tomto. Stop! No Stop. ešte sa moc nemojkajte, lebo ja som tam nevidel jasného víťaza. Yeah, they don't know who Môj is pane, the majú winner pomojkať yet. radšej vás? Ja by som bol divácky vďačnejší samozrejme. To je jasné. Že víťazom je Bojmír. Veľký potlesk! So the right one won that. Náš už tradičný šampión. Šampión možno divákov, ale akože ja neviem, nebol to podľa mňa pekný finálový zápas. Nie, vy by ste to spravili určite I was lepšie. thinking that Ja by it som to would be spravil a lepšie, ale better samozrejme ja sa akože better nebijem. find a fight, chef. S vami sa tiež nikto nebije, môj pane, to sa bať nemusíte. Lebo je maký, to rozumieš, to nepustil by som takého No, majestáta, ako je presne. môj. Ja len kráľujem, ďakujem. Tak nič, dobre, turnaj končí. Alebo máte nejaký ten nápad? No ja som myslel, že ma k tomu tak dovedie, akože, ale... Prepačte, vyzerali ste tak strašne smutno. No teraz to musím uhrať takto samozrejme, počkajte, scéna 2, lebo hente nevie akože freestylovať. No počkaj môj mír, to ti nemôžem nechať len tak. Odejte ma. Odejte, neozbrojte, ale dobre akože. Zoberte mu prosím ten mikrofón. Finálny boss fight. Final boss. Yeah, now the king is gonna Teraz, drahé deti, kto si myslíte, že vyhrá? Pribina alebo Bojmír? find a winner. Môj knieža, chcete aj časomieru? To je pravda, knieža nepotrebuje časomieru, dobre tu vzadu za mnou povedali. On to vyhrá tak či tak. Aj keby sme dali pol hodinu. Čo som povedal? Ja vám vôbec neverím, že vyhráte. Veď nemáte ani len zbroj, pozrite sa, jak on vyzerá. So now I think now it's Tak to vidíte, ako ťažko sa oblieka do tej zbroje. Tri now čapice to I'm potreboval. quite sure who is gonna win this, right? Definitely this one. No dobre. Ale teraz, nezávislé diváci, keď sa na nich pozriete, myslíte si, že naozaj náš knieža má šancu proti tomuto bojovníkovi? Takže čo budeme kričať? Let's have a look. Let's have a look. This is gonna be only for fun, that's for sure. Toto vyzerá nebezpečne. Náš knieža nemá ani len rukavice. Pekne. Vidíte, že náš knieža nie je len tak, že len rozpráva, on aj bojovať vie. A chudák Bojmír je už fakt unavený. A šetrí ho. No dobre, ľudia, ale koho podporujeme? Poďme, nech to je počuť. Yeah, the king won, chat, the king won. On dokázal niečo nečakané. Vyhral súboj. Nejfér.
Môj pane, nebolo Yeah, zabudli he's sme mu saying to that povedať. it's definitely not gonna be